Rukavina. Maletić pa Moreira. Nova prilika za Dijaru. Dijara 1-0. Ali Selevski je loše odigrao. Maletić. Dijara. Traži loptu Moreira, sada i dobija. Moreira, lepo za Jovetića. Stevan Jovetić. I dalje prilika za Partizan i 2-0. Zajić, Predrag Lazić. Ima otvorenu levu stranu, Predrag Lazić. Lepo do Dijare, Dijara. I bit će to ipak gol. Traži Dijara penal, ali je do lopte stigao Stevan Jovetić. Lazarević. Sada Jovetić u prilici, povratna za Bojana Zajića, 4-0. Rezultata, Partizan vodi sa 4-0. Rukavina pa Dijara. I Dijara postiže svoj drugi pogodak u 45. minutu. Mislim da neće biti više vremena. Đorđe Lazić, Albert Nađ, pa Bojan Zajić. Vitor Ugo. Ovo je prilika za Nebojšu Marinkovića. I 6-0. Dobar je Nađ. Štolk pokazuje da nije bilo prekršaja. Vitor Ugo. Udarac levom nogom i dobra intervencija. Najbolja intervencija Šatona, ali lopta se odbila do Žarka Lazetića. Zajić. Brežančić. Lepo su sada odigrali ovo. Zajić i Đorđe Lazić. Lazetić nije mogao pored dvojice. Presekao je loptu Bojan Zajić. I bit će to penala za Partizan, 8. minut. Prilika za Bojana Zajića i 8-0. Brežančić prema Nebojši Marinkoviću. Ubacio se Rnić. I sada lep pogodak Viktora Uga, njegov prvi gol u dresu Partizana. Rnić, ipak je pustio Rnić loptu do Marinkovića i drugi pogodak Viktora Uga. Krenuo je ka golu. Nađ. Marinković prema Žarku Lazetiću koji prima loptu. Nađ. Viktor Ugo. Zajić. 11-0. Parajko Brežančić. Đorđe Lazić. Žarko Lazetić. Evo prilike za Partizan. Lazić. Žarko Lazetić. 12-0. Đorđe Lazić. Žarko Lazetić. Nova prilika i novi pogodak. 13. gol. Nebojša Marinković. Vitor Ugo. Nova prilika za Žarka Lazetića. I bit će to penala za fudbalere Partizana. Nije postigao gol, ali evo nove prilike i bit će to novi penal. Lazetić. Hetrik, treći uzastopni pogodak. Žarko Lazetić, Nebojša Marinković. 15-0.